Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abaturage ko umwana w'imbaga muri Uganda bashenguye n'umuryo Dr. Cy'Indege yagaragaye mu rukiko kubona yarananutse cyane. Yarataye ibiro mu mashusho biboneka ko atazaho harameze nk'uwataye ubwenge. Amakuru amaze iminsi avuga ko Cy'Indege yatangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara agaragaza ko afunzwe binyuranye n'amategeko. Mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga Cy'Indege bw'umucamanza yasimaga ibyo akurikiranweho ubona gatazi ko ari mu rukiko. Umunyamategeko umwunganira Bwana Elias Rukwa gusanzwe ategeka umujyi wa Kampala yumvikana avuga ko asaba ko umukiriya wafungurwa ku ngwate kuko ubuzima bwe bwifashe nabi. Kuwa gatatu Bwana Rukwa yavuze ko yamusuyeho afungiye muri gereza ya Ruzira agasanga ubure warakamutse nta mbaraga afite. Atanga impuruza ko niba adafunguwe ashobora kugwa muri gereza kuko yarwaye umuvuduko w'amaraso kandi yananicishije inzara. Aya mashusho yakuruye amarangamutima y'Abanyayuganda ku mbuga nkoranyambaga bavumira kugara ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Cy'Indege yahoze ari umuganga wihariye Perezida Museveni akurikiranyweho gushagurira ubutegetsi ndetse umuhungu wa Perezida Museveni Jenerali Muhoozi Rugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kuwa kane ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko Cy'Indege yita umugambanye niba kuko yaratangiye kwicisha inzara ari ibishoboka yamunangura bwangu Uganda ikamukira kuko yisiga icyasha. Uyu generali ntihagarikiye kuko yavuze ko Dr. Cy'Indege ari umugambanyi kandi ko nubwo abantu bavuga ko ari umuganga wa Perezida Museveni yamwanga ndetse agahora ashaka kuzimya umuryango we byose ngo azabyishyura. Hari abandi bagariwe ubutumwa bwa Jenerali Kayindo Tafire kuri ubu ni Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu nubwo atazwi igihe yabivugiye yumvikana avuga mu Cyongereza ko ubuzima ku isi ntacyo bumaze. Ati Uganda yabayeho udahari ubu hari iriho izanabaho udahari. Agaragaza ko buri wese akwiye gukora ibyo mu gihe cyagateza imbere igihugu. Yemeza ko nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kumva ko ari ufite uburenganzira ku gihugu kurusha abandi muri Uganda. Ati Uganda si wowe nubwo hatamenyekana uwo yabwiraga. Ukurikije ko ubutumwa bwandikwaga abakoresha uru rubuga basaga n'abibutsa ko ari gucura bufunda buhe Cy'Indege bibeshya ko ari bo bene Uganda nyamara atari byo. Dr. Cy'Indege yagereje kane kose gushaka intebe mukuru w'igihugu muri Uganda agatsindwa na Perezida Museveni. Rimwe na rimwe bavuga ko ari igikoresho cy'ubutegetsi mu kuwufasha kwigizaho no kujirisha abantu bakeye ko yabatavuga na leta koko, ariko babonye umusho bavuze ko nta kabuza aho ari umugambi wo kumuhitana. Umugore wa Dr. Cy'Indege Madame we n'ibyanyuma yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko umugabo we yanga karengana abanya-Uganda bahura nako, ahamya ko kuba afunze atabasha kujya kwigaragambya ku mihanda aho afungiye yagombaga kubikora akicisha inzara akamagana karengana atanze umubiri we. Umuvugizi w'urwego rw'amagereza muri Uganda yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko nta myigaragambyo izwi yo kwicisha inzara ya Dr. Cy'Indege ngo ari kurya bisanzwe nk'abandi. Hagati abari ku nteko ishinga amategeko ya Uganda yatoye umwanzuro wemerejweho n'impande zose ubuza abadepite bahagarariye abasirikare mu nteko ishinga amategeko kuza mu kazi bambaye impuzankano ya gisirikare mu mirimo yabo y'inteko ishinga amategeko. Ikinyamakuru Daily Monitor kigeze ko umwanzuro y'abasirikare bahagarariye bagenzi babo mu nteko ishinga amategeko n'abadepite b'abasivile bawemerejweho ku bwumvikane busesuye. Imyenda ivugwa ahangaha ni imyambaro ya gisirikare ikomeye bakunze kwita combat uniforms, mbese nk'imwe mubona n'abasirikare bajya ku rugamba cyangwa se bari mu kazi bigaragara ko biteguye urugamba. Ikinyamakuru Daily Monitor kigeze ko abadepite bavuze ko imyambaro ibibonye ubona ko umuntu ari muri gahunda yo kurwana kurusha uko yatanga ibitekerezo. Cyakora babemera kujya baza mu nteko ishinga amategeko bambaye imyambaro ya gisirikare isanzwe ikoresha mu birori ndetse no mu kazi k'ibiririho amapeti yabo. Komisiyo yafashe umwanzuro yasobanuye ko abasirikare batabujijwe kwambara uko amategeko yabo biteganya, ahubwo bashaka ko inteko ishinga amategeko ahantu hakorera abanyakubahwa hahura n'icyubahiro cyabo n'igitinyiro. Ndetse bamwe banatubye bati ntabwo biba byiyubashye kubona depite w'umusirikare aje mu nteko yambaye butine kandi nta n'umusivili ushobora kwinjira aje mu kazi yambaye kamambiri cyangwa se bote. Hari abadepite basabaga ko nta musirikare ugomba kuzana umwambaro wa gisirikare mu nteko ishinga amategeko na rimwe kuko bavuze ko uyu mwambaro ukurikije amateka yawo uwambaye batabohotse mu gutanga ibitekerezo yisanzuye uko bayumvamo nk'umuntu ufite amabwiriza adasanzwe agenderaho ibyitwa oda mu gisirikare. Hari abandi bavuze ko umwambaro wa gisirikare wundi usa n'uwifitemo ikintu cyo gukanga ku buryo uwambaye bo bari kumwe bumva uburenganzira bwose bufitwe n'uwambaye, kandi umusirikare wambaye impuzankano nawe ngo bayumva ari uyoboye bari kumwe bose kabone nubwo ari abadepite ngo barushaho kubabona nk'abasiviliyani kurusha uko babona nk'intumwa za rubanda. Hari abadepite kandi basanga abantu bagiye bahemukirwa n'abasirikare bambaye imyambaro batayibonamo neza ku buryo yamubonye ahita abona umwe wamuhemukiye ntabone mugenzi we w'inteko ishinga amategeko w'umudepite. Jenerali David Muhoozi wose ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda wasanga abasirikare guhagarirwa mu nteko ishinga amategeko ari ibyemewe n'itegeko nshinga kandi ko batagomba kwambara nk'abasivile nyamara atari bo. Asanga uko kwambara amadowadowa byavaho bakambara umwenda uzwi nka nomero 2 wageneye ibiro kuko umusirikare agaragazwa n'ipeti kandi riba ku myambaro ye. Iyi nteko ishinga amategeko ya Uganda yanagaragaje ko abagore bakwiye kujya bambara n'amakanzu kuko basanga hari abantu bambara bitwaje ko bambaye kinyafurika ugasanga bambaye mu buryo bushotora abagabo cyangwa se bamwe bakaza bambaye ibisa n'ubusa. Nararanganiza amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umutwe wa Ventura watangaje ko bafashe ikigo cy'indege cya Kavungu ntara kiva amajyepfo kuri uyu wa gatanu. Mu butumwa bwa Lawrence Kanyuka kuvugira mu Ventura yavuze ko bari babivuze ko bagomba kwirukana umwanzi wateje ibyago hose bafashe icyo kibuga cy'indege cya Kavungu n'inkengero zacyo. Amashusho arimo akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga
yerekana ingabo zari zirinze kiriya kibuga ziri gukwirwa imishwaro. Amakuru yavuze ko ziri kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyari kirinzwe n'ingabo ziganjemo iza Kongo Kinshasa n'iz'Abarundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Umuvugizi w'igisirikare cya M23 Lieutenant Colonel Wiringoma avuga ku mashusho agaragaza ziriya ngabo zihunga yazihaye gasopo ko FARDC, FDLR, ingabo z'Urundi na Wazalendo bakwiye kumva ko ntawe ushobora gutsinda ukuri. Abarwanyi ba M23 kandi bafashe santere ya Kabamba ndetse na Katana ziherereye mu Kivu y'Amajyepfo muri Kongo Kinshasa. Kabamba na Katana n'uduce duherereye muri teritwari ya Kabare, ni ya kabiri muri iyi ntara abarwanyi ba M23 binjiyemo nyuma yo gufata ibice byinshi muri teritwari ya Karehe. Nk'uko amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo bisobanura, Kabamba yafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 13, Katana ifatwa mu gitondo cyo kuwa gatanu. Hari amashusho agaragaye y'abarwanyi ba M23 banyura muri santere ya Katana berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu ntera y'ibirometero 7 mu majyaruguru. Aba barwanyi bakomeje gufata ibice muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe ihuriro ry'ingabo za leta FARDC rikomeje kuhagabaho ibitero bikomeye rigerageza kubakura mu byo basanzwe bagenzura. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka kuwa kane yatangaje ko indege y'intambara ya Cy'Indege y'iryo huriro yarashe mu bice bituye cyane muri Karehe yica abasivili 10 bandi 25 barakomereka. Kanyuka yasobanuye ko amakompura y'Cy'Indege yarashe muri Karehe yasenyuze abaturage n'ibitaro bikuru bya Karehe. Nyamara ariko kandi umuhuza w'u Rwanda na Kongo Kinshasa mu bibazo by'umutekano muke bimaze iminsi, Perezida wa Angola Joao Lourenço yatangaje ko agira inama kenshi mugenzi we wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi inama yo kuganira n'M23 nk'uburyo rukumbi gukemura ikibazo ariko ntamwumve. Perezida wa Angola yavuze ko ibyago by'uko amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo yakwira akarere kose ari menshi, bityo ko ariyo mpamvu hagomba gukorwa ibishoboka byose agahojwe intambara igahagarara. Mu kiganiro na Jeune Afrique, Lourenço yagarutse ku kibazo cy'umutwe wa M23, yavuze ko kuva yahabwa inshingano z'ubuhuza amasezerano y'amahoro yaganishaga ku nzira y'ibiganiro ariko ntavuge ku mutwe wa M23 kuko warebwaga n'ibiganiro bya Nairobi bigamije gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Joao Lourenço yavuze ko Perezida Tshisekedi yibukijwe inshuro nyinshi ati kugira ngo ukiri iherezo ku makimbirane ahanganije abana b'igihugu kimwe nta yindi nzira itari ibiganiro. Ibi ni nabyo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ufite ingabo muri Kongo yabwiye abadepite mu gihugu cye bari bamuhangamye bamusaba gusobanura urupfu rw'abasirikare b'iki gihugu. Yavuze ko nawe abona ko ikibazo cya Kongo cyarangizwa gusa no kuzana M23 ku meza y'ibiganiro. Hagati aho igisirikare cya Afurika y'Epfo cyabujije abasesenguzi kunenga ubushobozi bwacyo mu gihe kiri mu kiriyo cy'abasirikare bacyo 14 bapfiriye mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umugaba mukuru w'iki gisirikare General Ruzani Mafwanya kuwa kane ubwo ari umuhango wo gushyikiriza imirambo y'abasirikare imiryango yabo. Ubwo hamenyekanaga amakuru y'urupfu rw'abo basirikare basesenguzi mu bya politiki na gisirikare muri Afurika y'Epfo batavugamo na leta banenze ubutegetsi bwa Perezida Cyril Ramaphosa bagaragaza ko igisirikare cyabo kidashoboye kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Abo basesenguzi b'abanyapolitiki basobanuye ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kidafite ibikoresho bihagije bitewe n'ingingo y'imari nke kigenerwa, bagaragaza ko niko abasirikare boherejwe muri Kongo Kinshasa batagomba kujya mu ntambara. General Mafwanya yatangaje ko mu gihe igihugu kiri mu kababaro ko kubura abasirikare bacyo abo muri Afurika y'Epfo batakabaye bajya mu biganiro mpaka byibaza ku kamaro k'ubutumwa baboherejemo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ati bisa n'Abanyafurika y'Epfo twishimira kwitera ububabare, ntabwo igihugu kibabajwe n'urupfu rw'intwari zacyo kibamo kwibaza ku kamaro n'igihombo kiri muri sitati y'ubutumwa bwacu. Umuntu ajya kure akabaza ubifitemo inyungu ku buryo twisanga muri iyi ntambara. Intwari zacu zatabarutse iyo ziba zikiriho zari kwibaza zitese iki nicyo gihe cyo gutangiza ikiganiro mpaka ku mafaranga ahabwa igisirikare. Uyu musirikare yasobanuye ko mu bihe bitandukanye na bagenzi bayo igisirikare cya Afurika y'Epfo bagaragaje ko amafaranga yigenerwa adahagije, basaba ko ingengo y'imari yacyo ivugururwa kugira ngo bubake ubushobozi bwacyo. Ati ntabwo muri bihe dukwiye kugerageza gukirira ikibazo muri politike tuvuga ko igisirikare cyakabaye cyarakoze ibirenzeho. Twabikoze uko dushoboye kugira ngo abantu bacu babone intwaro, babone ubushobozi bashobora gukemura ibibazo bahura nabyo. Arakomeza ati nk'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu ndasaba abajenerali bari mu kazi n'abari mu kiruhuko ndetse n'itangazamakuru kutajya mu mukino wo kwegekana amakosa muri ibi bihe. Niba twiteye ku bibazo byacu kandi badushyigikiye abasirikare bacu n'imiryango yabuze ababo. General Mafwanya yijeje Abanyafurika y'Epfo ko igisirikare cyabo kizabaha amakuru ajyanye no kubaka ubushobozi bwacyo kuko bafite uburenganzira bwo kuyamenya, ariko ngo izaba mu gihe bazaba bavuye mu kiruhuko cy'abo basirikare. Ati umuntu yakabaye yumva ko turi mu bihe by'ikiriyo nk'igihugu. Abasesenguzi bacu n'impuguke zacu mu bya gisirikare turabasaba kudasuka umunyu mu bisebe by'imiryango yabuze ababona bagenzi bacu. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfiriye muri Kongo Kinshasa babaga mu butumwa bwa SADC n'umuryango w'abibumbye MONUSCO bapfiriye mu mirwano yabera mu mujyi ya Sake na Goma. Nyamara ariko ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukora muri Kivu y'Amajyepfo bukurikiranye abandi basirikare 90 baherutse kugerageza gutoroka urugamba. Igisirikare cya leta cyari giherutse gufunga abandi basirikare 242 bahunze urugamba bahanganagamo n'umutwe witwaje intwaro M23 bagakora ibyaha birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu no gusahura. Ababuranira mu rukiko rukuru rwa Bukavu. Abasirikare bandi 90 bo batangiye kuranishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Uvira aho bashinjwa ibyaha birimo kwambura abantu bakoresheje ibikangisho. Umushinjacyaha Lieutenant Colonel Wambasonge yasobanuye ko abasirikare bose bafashwe bagerageza guhunga
bamwe muri bari bamaze kugera mu bwato mu ntara ya Tanganyika kandi ko bagerageje kurasana na bagenzi babo bashakaga kubafata. Lieutenant Colonel Rwamba kandi yabwiye urukiko ko abasirikare bafatanywe muri 59 z'ubwoko bwa AK-47 zirimo n'izitarimo amasasu. Intambara ya Ventura na FARDC mu burasirazuba bwa Kongo yatangiye kugira ingaruka ku bukungu bw'abaturage, hamwe mu kubikuza kuri banki muri Kivu Amajyepfo. Amabwiriza avuga ko nta ukwiye kubikuza amadolari arenze 500 y'Amerika. Ikinyamakuru mu gihe Kongo cyanswe kubuza abaturage kwisanzura ngo bikuze amafaranga byateye igihuha muri Rwanda bibaza ku mutekano w'iyo ntara. Harabo mu burenganzira bwa muntu basaba ko mu banki muri Kongo bwiza ukuri abaturage bakamenya mu by'ukuri ikibazo gihari, kuko amadolari 500 ari make cyane kuko umuntu ufite umushinga cyangwa se ikindi kibazo yakemura. Intambara ya Kongo Kinshasa ibihugu byinshi bisaba ko ibiganiro bihuje n'Ventura igahagarara nubwo Kinshasa yinangiye. Abanyamadini Gatolika n'Abaporotesi nibo beguye intwaro yo gushakira amahoro Kongo Kinshasa, baburanye na Perezida Tshisekedi, baburana na Ventura ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo Bwana Vital Kamerhe yabwiye abadepite ko badakwiye kwivanga mu mushinga w'abihaye Imana bashakira amahoro igihugu, abasaba kwiba bibarekera na perezida w'igihugu kuko abadepite bafite amarangamutima kandi ushaka amahoro yitandukanye n'amarangamutima. Ati mushobora kuvuga mukavuga ibyo mutabasha gusobanura neza, ibyabariya mu birekeye bo na perezida. Bwana Kamerhe yavuze ko abaturage ba Kivu y'Epfo wowe atari byiza ko abadepite bari Kinshasa bajya kuvuga ku bintu batazi neza kuko bashobora kwisanga bakomerekeje abaturage. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banetswe Ambasade ya Amerika muri Kenya yatangaje ko amakuru bavuga ko Perezida William Ruto yabarutse kuganira n'abayobozi b'umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab ari igihuha cyambaye ubusa. Abanyakenya bari babonye iri tangazo bari batangiye kwifatira mu gahanga Perezida William Ruto bavuga ko abakoresha ubwenge mu byiciro, kuko ukurikije abantu bari imbeguye na Al-Shabaab nta muntu ukoresha ubwenge bwose waganira nabo. Ambasade ya Amerika yavuze ko nawe yabonye ubwo butumwa yise igihuha cy'ubugoryi, ariko idatekereza ko wayirahira kuganira na Al-Shabaab yagabye ibitero kuri Ambasade ya Amerika muri Kenya hari mu 1998 bihitana abantu batagira ingano barimo Abanyamerika. Ikinyamakuru The Kenyans gisubiramo itangazo rya Amerika rivuga riti twumvise amakuru yuko Perezida William Ruto yaragiranye ibiganiro rwishwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab, ariko tuzi ko ari igihuha ko nta muntu utekereza waganira n'umutwe w'iterabwoba w'abanyamahanga wirirwa wica abaturage b'inzirakarengane harimo n'abaturage b'Amerika. Iri tangazo rya Amerika rivuga ko nta muntu n'umwe ukwiye kugirana ikiganiro na Al-Shabaab, umutwe ugizwe n'abarorwa bashakishwa ku isi kubera kwica abantu b'inzirakarengane. Mu yandi makuru muri Kenya ariko kandi amahirwe ya Odinga yo kuba yakwegukana umwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yatangiye kuyoyoka nyuma y'uko ibihugu by'umuryango w'ubukungu muri Afurika y'Epfo SADC byamaze kwanzura ko byose nk'abitsamuye bashyigikira umukandida wo mu karere kabo muri Madagascar. SADC igizwe n'ibihugu 16. Mu itangazo ubunyamabanga bwabo bwashyize hanze bwavuze ko nyuma y'uko ibirwa byamuritse byivanye mu guhatanira intebe bose bagomba guha amajwi Bwana Richard Randrimandrato uhoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Madagascar. Intebe ikomeye ku mugabane wa Afurika yataniwe n'abagabo 3 barimo Raila Odinga wa Kenya, Richard wa Madagascar na Mahmoud Ali Yusufu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Djibouti. Mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize ibihugu byo mu muryango wa SADC byakoze inama byemeranya ko bigomba kujya bishyikirana ku gushaka intebe ikomeye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Amakuru avuga ko amatora azakorwa n'abakuru b'ibigo zabera muri Ethiopia ku wa 6 tariki ya 15 ukwezi kwa kabiri hagatora ibihugu 55, hanyuma utsinze akaba asabwa kubona bibiri gatatu by'amajwi y'ibihugu binyamuryango. Ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo amakuru aturuka avuga ko byakubitaga agatoki ku kandi ko bitumva ko bihagarariwe muri komisiyo ya Afurika yunze ubumwe kuko nta muntu wabyo ubamo. Ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya cyenswe Raila Odinga ari ibihugu 19 byamaze kwemeza ko bizamushyigikira byiganje byo mu karere ka Yase. Rigathi Gachagua wahoze ari vice perezida wa Kenya yabaye nk'umuranga wa Raila Odinga ku wa 5 avuga ko ari umukandida mwiza w'Abanyafurika badakwiye kwitesha ngo afite ubunararibonye mu gukorana n'abaturage ba Afurika. Abasesengura politiki ya Kenya bavuze ko byaba inyungu kuri Perezida William Ruto wa Kenya ko Odinga atorerwa uyu mwanya akaba aramukize kuko asanzwe ari igisasu ku butegetsi bwe n'ubwo biyunze, ariko afite ijambo rikomeye mu Banyakenya. Hari abandi babona ko igihe Raila Odinga atatsindira uyu mwanya byaba bimuhaye igihe gihagije cyo kwitegura amatora ya perezida muri 2027 kazahatana na William Ruto. Bamwe mu bategetsi ba Kenya bamaze kugera muri Ethiopia hazabera umuhango ku wa 6 bavuze ko ntabwo bona buke SADC bateye kuko urebye akarere ka Yase ariko kari gataye gutanga umukandida ku mwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bakumva nta kabuza Raila Odinga azatambuka nta kibazo kibayemo. Hari abahanga mu buzima muri Kenya ariko kandi bafite impungenge ko kuba iki gihugu urwego rw'ubuzima rwacungiraga ku nkunga za USAID abaturage benshi bashobora guhura n'ibyago byo kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na za sida. Ikinyamakuru tuko cyane ko Kenya yajyaga igura mu muhanga udukingirizo duhagije none ubu ngo byaranze. Bagaragaza impungenge ko umunsi w'abakundana Saint Valentin tugeze nta dukingirizo duhagije turi mu gihugu, ibishobora gutuma abatari bake baterwa inda batateganije cyangwa se bakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Icyabaye agahomamunwa muri Kenya
nuko na duke duhari dusoreshwa ku 16% by'umusoro. Abahanga bakavuga ko nabo byabaye ko igihugu gisoresha agakingirizo, ariko kinyavuze ko agakingirizo itagafata nk'akapoti ikoreshwa imibonano mpuzabitsina gusa, igafata nk'undi muti wose yo kwa muganga kandi bisanzwe bitanga umusoro. Nubwo bihagaze gutya muri Kenya, ariko ishami ry'umuryango w'umugeri rishinzwe ubuzima OMS umwaka ushize ryatangaje ko abantu barenga miliyoni 39,900 bishwe na sida ku isi, muri bo miliyoni 1,400,000 bakaba ari abana bari munsi y'imyaka 15, miliyoni 1,200,000 bakaba bari hejuru y'iyo myaka. Imibare ya 2023 igaragaza ko abantu 3,500 bandura virusi itera sida buri munsi ku rwego rw'isi, naho mu Rwanda haturi abandura ni 9 ku munsi. Tariki ya 16 Gashyantare umunsi mpuzamahanga w'ikoreshwa ry'agakingirizo harirwa gukangurira no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Kuri uwo munsi mu bihugu birenga 40 hategurwa ibikorwa by'ubukangurambaga bishishikariza abatuye isi gukoresha agakingirizo. Ubutumwa nyamukuru bw'uyu munsi bushingiye ku nyigisho ivuga ko agakingirizo ari igikoresho cy'ingirakamaro kaboneka kuri make mu gihe gakoreshejwe neza kakarinda ubuzima bw'abantu. Agakingirizo karinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku kigero cya 98%, kanarinda gusama cyangwa se gutera inda zitateganijwe. Bivuga ko ku isi mu myaka yashize ikoreshwa ry'agakingirizo ryagabanutse bitewe no kwiyongera kwa gahunda ziburizamo kwandura virusi ya sida zizwi nka PrEP ndetse na PEP, bitera benshi kwirara. Ubwo buryo burinda virusi itera sida ntibwakurinda izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye nk'imitezi, kandi nazo zongera ibyago byo kuyirwara. Kuva mu 1990 agakingirizo kakingiye barenga miliyoni 117 indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Nubwo bimeze gutya, ikoreshwa ry'agakingirizo racyateshwa agaciro. Bamwe bavuga ko kabarya mu myanya ndangagitsina, abandi bakagaragaza ko kababuza ku buryohe bw'imibonano mpuzabitsina. Ingaruka z'ibi zishimangirwa n'imibare igaragaza ko barenga miliyoni 1.3 bandura virusi itera sida buri mwaka. Reka nsobeze kuri aka gakuru k'urukundo ariko ko muri Uganda, aho ishyamwe ry'abagabo bagitsimbare ku byakera muri Uganda ryita Traditional Men of Uganda ryasohoye itangazo ritavuzweho rumwe risaba abagabo muri iki gihugu kudahirahira ngo bagure indabo cyangwa se batanga ikintu cy'impano cyose ku bagore bitwaje ko ari umunsi w'abakundana uzwi nka Saint Valentin. Iri tangazo ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko ryasinywe na Geoffrey Kutesa uvuga ko kuri iryo huriro yavuze ko abagabo bakora bene ngwi bari ikimenyetso cy'uko batifitemo umugabo muri bo, bakabaye bagura amasima bakubaka inzu n'ibindi bintu by'akamaro cyangwa se amafaranga bakajyana mu bushabitsi bakiteza imbere. Iri tangazo ryavuze ko umugabo wese uza kugaragara apfukamye hasi aho umugore cyangwa se umukobwa ururabo abagaragaje ko nta bugabo yifitemo, kuko abagabo nyabo batekereza ikizateza imbere imiryango kurusha gusesagura ku munsi umwe wazanywe n'abazungu baciye umuco wa Kinyafurika. Abagore barivumiye kubera bakora umuco w'ubusambo no kudatanga keya, ariko mu buhamya bwa bamwe mu bagabo bavuze ko uko ari ukuri kwamba ubusa nta mpamvu y'isesagura. Nubwo hari abagabo babishimye ko nta mpamvu yo gusesagura mu izina ry'urukundo, abandi bavuze ko kugaragaza amarangamutima biba byiza abantu batazaba bubaka inzu gusa. Ubwo naho yo guhitamo ko wubaka, niba ari ibiramba cyangwa se amarangamutima, cyakora mugire umunsi mwiza w'abakundana.